Sinivusele phindze sinamukele babukeli nebalandzeli bayo iTimes of Eswatini. Ngaphambi ke ukuthi singene kuyitoti indzaba namuhla singacala ke ngakukucolisa ukuthi liphepha lethu maswathi lamahle litawuthi kudileya kancane sihlangabetene nato tingcinamba lesenta konke lokusemandleni ethu ukuthi sitilungise. Kepha ke ihlala nami imbukeli sitakhetsela tona tindzaba ngeluhlwa lwato asivele singene kuyito. Imindeni yebantfu bangephandle lababoshwe eveni laseSwatini seyicele tiphathimandla ukuthi tibabuyisele emaveni abo njengoba linani lalabo lababoshiwe selikhuphukele cishe ku-200. Kanti ke ngakuletinye tindzaba His Majesty's Correctional Services seyiyende siciniseko ukuthi balungele kulandzela imithetho netinhlelo tayo inkantolo tekugcina lababoshiwe bangephandle lokhu kulandzela kuboshwa kwabo bantfu basemaveni angephandle labagcinwe esidvashini. Esigamekweni lesiphazamisako lesenteke esifundzeni saseshiselweni kubikwa ukuthi make lokhulisa umntfwana longasuye wakhe pheceleti stepchild umphocelele ukuthi angene budlelwaneni nemvuna yenkhundla Lucas Nzima loneminyaka lengama-38 38 lokubikwa ukuthi walala naye lo mntfwana losesengumfundzi. Nzima uboshiwe futhi wabekwa emacala ngaphansi kwemthetho we-Sexual Offences and Domestic Violence Act 15 of 2018. Sichubeka nato ke tindzaba timvula lebetisolo ticitseka edolobheni laseMbabane sativete simo lesibi semgwaco lesekuphocelele masipala ukuthi ahlole lo monakalo lowendeke cishe edolobheni lonke laseMbabane kuze kube khona lokwentiwako kulungiswe wona lo mgwaco. Kanti ke sasingena kuyito temidlalo lifu lelimnyama selikhungethe yona indlu yetebhola kanye nalo licembu leManzini Wanderers emva kwekushona kwakhe kapteni Mlamuli Mlaba Nkambule loshone emva kokugula nje sikhashana. Tingako ke maswathi lamahle lebenginiphathele tona namuhla ngidandethela ke letinye njengoba ilanga litabe lichubeka namuhla ngishiya naso simo selitulu nichubeke nibe nelanga lelihle nisale kahle.